Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu marasam news kedai rensa Zeme ko na pumangai dele. Russia kedai gu Foreign Minister Sergei Lavrov na saze Third World War pak chumpe kedai prepimik madai ge reitu rabiza nuclear kachube remro dating kum sangket high school himre school gine choose dating kum sangket high school hadaming ge Second World War United States mena Japan kedai ge nuclear bomb to ze Japan kedai tun se khamni be remro teize kedai pre look ketun se kham do be nuclear weapon na reitu ze te gulei ze sale zai Russia na sa Japanuina apo nuclear remro ze Ukraine kedai na teize Puni kedai ge pamra phila kulei ze sale ai ze Russia kedai na Ukraine kedai switch go git se bambe ze langsna znai gzin ge ze kana summa ge changdi delei zai Russia spaina reitu ze kuhumena limang ze pokpe remro reme Ukraine kedai namdi reme kapse tun se khamni delei ze sale sige Russian Defense Ministry na sa ze puni na Ukraine kedai go spy camera me zai spy go remro reme rebiki tun se ra delei ze sale Ukraine kedai gurze pe President Volodymyr Zelensky ne saze Ukraine spy na Russia spy mina chang strok simedu zelang strok Russia na Ukraine kedai switch reitu gut pege kapset na leizai Russia spy mugu marora me shadi be limbegri limbung plane kai squeeze helicopters limbegri ponen kai squeeze tengri hacket ringyuket tunsia ton de leize sale zinai kzin ke ze kana summa ge Indian embassy Ukraine kedai Kiev ka bampune Indian citizen melai ne do kulora za kanang sang basam siabe pe maken tingkan to basam rangai global unge Kharkiv ko chebe namdi India citizen me bam leina du sam pechi guys Kharkiv namdi soluze Indian melaina Ukraine kidege reite ze bambe biaw ko ramedu peskochin bebeya zai belib doka bam Ukraine kidego pihi sai suize kunta stroke wangkham galo zarangai de lei anoi hai manana chi do bile krai bakakdu Indian embassy Kiev Ukraine kidege bam pene lesina melaina du pihi ket hanga Ukraine kide soluze biara rangai de lei plan ane Russia na Ukraine kide suche reite bambi dege karo bepe makmike dingan to basam to zarang kai delei dana ek zin ke ze ke damma ke Ukraine ke deina Kharkiv ke chube namdi ge Russia na kumna limang ze pokpa remro misonga ze kabwang ze pokene India le sina me mina hanket navin se kara panchai lu bachang zina ek zin ke ze kna summa ge India le sina me pezine chandan jindal ting kum kai kana Bidnesia National Progov Memorial Medical University Bidnesia ge Ukraine ke ge lesi ke teze bampe Russia na Ukraine ke shutse rengi zambe zelangs na changze pulung hereze ischemic stroke na chai dilei ze sale ischemic stroke chebe ze milung hereze hazai mi pumge timjin gabe pangchuita di ze mi peiza mi kwake hazai pangchuita di ze mi pege oxygen ting khai ga ze luket na cha do buben radele zinai kzin ke ze kana summa ge lokro kuna Manipur Assembly election ting kumchang na jang kai kana second phase voting pakna be botura be je gane spy gugri election duty hangwang ze Tamenglong district headquarter Manipur ge accident loket ne sopeche Mizoram police minahang ke chai di lei jai minahang kro ka hasam lei je sale marasam poga besai suiza aipatosia beza accident loket ne sopepe bam ze Tamenglong college campus tingcho kunta ket pige spy du pungbe gri bolero campus Indo Tibetan border police Mizoram company body lokro kuna Manipur Legislative Assembly election ting kumchang na jang kai kana second phase voting pakna be boturang je gane election duty hang puwang ze gari gu machine loket ne sia ze apo accident pet lei ze sale Tamenglong chief medical officer maja chung ripa mena sa ze IMS pai minang kro kuna ze gri accident blo gri longa dong zabam ko lei jai Mizoram police minahang ket ke lawompia Tamenglong roki sai di da pungkyo ga de lei jai minahang kro Tamenglong roki ge kazami sang ze pungkyo ga de lei ze sale zai Manipur government na sam hepet ka besai suize IMS pai chadi me zai ka hazam melai ne du limbegri point ne infal pungkyo ze Regional Institution of Medical Science RIMS roki ge treatment ke zala lei jai police na apo karu be pelam ge kathai zala lei ze sale dana ai kizin ke ze ke damma ge India ga deina ralang bitu ze humanitarian assistant kang ya be nga ga be Ukraine ke dei hang Russia ke deina such reitu ze bambe ze lang stroke ze lang sna chang di blu gum ze reitu be ge minami song ga ze puni ki so ga luzen bai ze bam ko zai reitu be ge ka zam ni kuram hang rehu rame za ke tu ka sak rame zai kada be relief material rame Ukraine ke dei hang limbegri ke limbong le lang tet kai de le ai ze media ta ge foreign secretary has bardan singlana rangai ze pakna be humanitarian assistant kang ya be nga be Ukraine ke dei hang zinai zin ke zikna summa ge langai re delei je sale marasam poga besai suize National Disaster Response Force NDRF team ne Ukraine ke dei hange 10 attempt ki hacket zai blanket paze pai chang na ham ngi si zai water bottle rehu rame zai ke tu ka sak zai kada be relief connect rame Indian Air Force ku limbegri ne langai ne lei je sale
United Nations General Assembly kadai pre pimik bandai gu kasa karang me wang roza sam ka ki be ki ge jinai gzin ke zek na summa ge Russia kadai na Ukraine kadai suit rein gi zabam be saudara jai Russia na puni gu spy Ukraine kadai ge kai zam be lutona rahang United Nations General Assembly ne puni gu resolution rakyo ge be samre phyo gai dele zai mara sam po ge pesai sui je chi ge India kadai na pak chumpe United Nations General Assembly ge Russia kadai na Ukraine kadai suit zabam be sona rangai be ge punigu bo pega makse India kadai na phyogai makta lei ja sale United Nations General Assembly kadai pre pemik madai gu kasa krang me wang roze samka ki be ki United Nations General Assembly members mina haket riaskui ku chumla le sige znai kzin ke je kana summa ge United Nations General Assembly resolution roke ge be samria Russia kadai na Ukraine kadai sutse rengi zabam be sodara jai Russia na punigu spa Ukraine kadai ge ne lutuna rahang samria phyogai be countries mina haket hadai ken ne phyogai de lei jai countries mingwina phegai maktalei zai countries mingwina punigu bot pegai maktalei Ministry of Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gumara sam poga pesai suize India kadega COVID-19 rehe COVID sil railang bados na pakna bados kapkani meriak plane teze kro haket reaction te semido kapkani lei za sale zai znai gzin ke ze kana summa ge India kadega COVID-19 rehe railang bados na pakna bados COVID sil kapkani meriak plane teze lak krote set chang reaction ku chumido kapkani lei ze Union Health Ministry na pogo tweets ka ro gai dele Aigina na mai gumara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai indu to dele